இது சிலோன் 24 இஸ்மாயில் ஒய்சுர் ரஹ்மான் சந்திக்கின்றேன். 2026 ஆண்டு ஜூன் மாதம் 26ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை இன்றைய தினத்திலே இலங்கையின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினரான தயாஸ்ரீ ஜெயசேகர் அவர்கள் உரையாற்றுகின்ற போது அவர் தெரிவித்த கருத்துக்கள் இன்றைய நாளிலே உங்களுக்காக சிலோன் 24 பகிர்கிறது. இலங்கையின் மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றிலே இருக்கக்கூடிய வெற்றிடங்கள் 2025 முதற்கொண்டே காணப்படுகிறது. அந்த வெற்றிடங்களை நிரப்பாமல் போவதற்குரிய காரணம் என்ன? பலர் ஓய்வு பெற்று சென்றிருக்கின்றார்கள். ஆனால் அவர்களுக்குரிய அந்த உரிய இடங்களுக்கு பதிலாக ஏனைய நீதியரசர்கள் நியமனம் பெறவில்லை, நியமிக்கப்படவும் இல்லை. இப்போது இருக்கக்கூடிய பிரதம நீதியரசர் அவர்களினது வயதினை, மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தினுடைய நீதியரசர்களது வயதினை, அதேபோல் சுப்ரீம் கோர்ட் என்று அழைக்கப்படக்கூடிய உயர் நீதிமன்றத்தினுடைய பிரதம நீதியரசர் உட்பட ஏனைய நீதியரசர்களுடைய வயதினை 67 அவற்றை உயர்த்துவதற்கும், மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் இருக்கக்கூடிய நீதியரசர்களுடைய வயதினை 63 65 உயர்த்துவதற்கும் உரிய அவசியம், அதிசயம் என்ன? அது பற்றி எங்களுக்கு ஒரு முழுமையான விளக்கம் தேவை என்பதை இன்றைய நாளிலே அவர் உரைத்திருந்தார். அது மாத்திரமல்லாமல் கடந்த ஆண்டு முதல் இந்த ஆண்டு வரைக்கும் பல நீதியரசர்கள் இலங்கையினுடைய மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் ஆகியவற்றிலிருந்து ஓய்வு பெற்று சென்றிருந்தாலும் கூட அந்த வெற்றிடங்கள் நிரப்பப்படாமையின் காரணமாக பல்வேறுபட்ட சிக்கல்கள் காணப்படுகிறது என்பதோடு அவற்றுக்கு பதிலளிப்பதற்காக எந்த விதமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் நீதிமன்றங்களுக்கு புதிய நீதிமான்களை நியமித்துவிட்டு அதற்கு பிறகு இந்த மேன்முறையீட்டு நீதிமன்றம் மற்றும் உயர் நீதிமன்றம் மற்றும் மேல் நீதிமன்றம் போன்றவற்றில் இருக்கக்கூடிய வெற்றிடங்களை நிரப்புவது என்று சொல்லக்கூடியது எத்தகைய விதத்தில் நியாயமானது, அதை எவ்வாறு நியாயப்படுத்திக் கொள்ள முடியும் என்கின்ற வாதங்கள் இல்லாமல் இல்லை என்பதையும் அவர் கூறியிருந்தார். ஜெயசேகர் அவர்கள் இன்று நாடாளுமன்றத்திலே ஆற்றிய உரையினுடைய சாரம் இதோ உங்களுக்காக தரப்படுகிறது. சிலோன் 24 யூடியூப் காணொலியூடாக மறவாமல் சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள். දැන් මං මේ කියන්න කැමතියි. දැන් බලන්න අභ්‍යාජනාධිකරණයේ ඉන්න ඕනේ මිනිස්සු 20ක්. ශේෂ්ඨාධිකරණයේ ඉන්න ඕනේ මිනිස්සු 17 දෙනෙක්. එතකොට දැන් මේ ඉන්නේ කීයද දැන්? ශේෂ්ඨාධිකරණයේ 17 දෙනාගෙන් ඉන්නේ දැන් කීයද? ඊටාම අභ්‍යාජනාධිකරණයේ 6ක් පුරප්පාඩුයි. 6ක් පුරප්පාඩුයි. එතකොට අෂාන් රසික් මරිකා මැතිතුමා 2025 අප්‍රේල් ගියේ. නිශ්ශංක බන්දුල කරුණාරත්න මහතා 2025 6 16 ගියේ. මිනිස්සු මොහොමඩ් ලබාර් මහත්තයා 6 18 ගියේ. මිනිසුරු සියනාත් කරලියද මහත්තයා 2025 නොවැම්බර් 12 ගියේ. මිනිසුරු ධම්මික ගණේපොළ මහත්තයා 2026 මැයි 15 යන්නේ. Tamanට ලැබෙන්න තිබිච්ච උසස් වීම ශේෂ්ඨාධිකරණ එකක්වත් දෙන්නේ නැතුව මෙයාව ගෙදර ඇරියා. සාධාරණද අසාධාරණද? මට කියන්න. ඊළඟට ශේෂ්ඨාධිකරණයේ තත්ත්වය මොකද? ශිෂ්ට සම්පන්න රටක ශිෂ්ට සම්පන්න වැඩපිළිවෙලක් හදනවා නම් ඒකයි කරන්න ඕනේ. එතකොට අගමිනිසුරු ජයන්ත ජයසූරිය මහත්තයා විශ්‍රාම යන්නේ 2024 ඔක්තෝබර් 10. අවුරුද්දයි මාස 8ක් දැන් ශේෂ්ඨාධිකරණයට පත් කරන්න තු ඉන්නවා. ඊළඟට ගාමිණී අමරසේකර මැතිතුමා ජූනි 20 අවුරුද්දයි හරියටම දැන්. ඒ විනිශ්චයකාරතුමා කියලා ශේෂ්ඨාධිකරණ විනිශ්චයකාරව පත් කරන්නේ. මුරුදු ප්‍රාන්දු මැතිණිය ජූලි 27 ගිය අවුරුද්දකට ආසන්නයි දැන්. තුරේරාජ මැතිතුමා මාර්තු 19 2026 ගියේ. එතකොට මිනිසුරු ප්‍රියන්ත ප්‍රාන්දු මැතිතුමා මැයි 8 වෙනිදා ගියේ. එනද මිනිසුරු කුමුදේ වික්‍රමසිංහ මැතිණිය අප්‍රේල් 3 ගියේ. මිනිසුරු 17ක් ඉන්න ඕන ශේෂ්ඨාධිකරණයේ දැන් ඉන්නේ 12යි. 5 දෙනෙක් නැහැ. එතකොට කොහොමද බෙන්චස් හදන්නේ? මෙතන තමයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. තමුණ දැන් මාර ඉලෑදින කතාවක් කියන්නේ. කියනවා කතා කරවලු අග්‍රවිශ්වකාරතුමත් එක්ක කතා කරලා කිව්වලු එයා මේක හදලා යවනකල් මොකද මහේස්ත්‍රාත්වරු ගන්නකල් ශේෂ්ඨාධිකරණයට පත් කරන්නේ නැහැලු. ඉලෑදින කතාවක් මේක. මහේස්ත්‍රාත්වරු පත් කරනකල් ශේෂ්ඨාධිකරණයට පත් කරන්නත් බැල්ලු අභියාචනාධිකරණයට පත් කරන්න. මොකද්ද මේ කතාව? මේවාද මේවා කරන්නද මේ ජනාධිපතිතුමා ආවේ? එතකොට මම කියන්න කැමතියි දැන් මහේස්ත්‍රාත්වරු බඳවා ගැනීම සම්බන්ධව තිබිච්ච ක්‍රියාවලිය. මේක දානවා අවුරුදු 4 තිබුණේ. මේක අවුරුදු 3 කරනවා. කාව බඳව ගන්නද අවුරුදු 3 දක්වා අඩු කෙරුවේ මහේස්ත්‍රාත්වරු බඳවා ගන්න. ඊළඟට දානවා මේක අලුත්ම එකක්. ශේෂ්ඨාධිකරණයේ හෝ අභියාචනාධිකරණයේ විනිශ්චයකරුන් ගාව රිසර්ච් ඔෆිසර් විදිහට වැඩ කරනවා නම් ඒකත් තව සුසුකමක්. කවුද රිසර්ච් ඔෆිසර්? මේ මහේස්ත්‍රාත්වරු බඳවා ගන්න එකේදී කාගේ පුතාද මේක ඉන්නේ? කාගේ දුවද මේක ඉන්නේ? විශ්‍රාම ගිය මේ ආණ්ඩුකාරවරුන්ගේ පුතු දුවලා මේක නැද්ද මේ ලයිස්තුවේ? එතකොට මේක තමයි මේ වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට
දැන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ 65ක් ගන්න දාපුවාම 50ක් ගන්න තමයි සල්ලි අවසන් කරන්න දෙන්නේ. එතකොට මොකද වෙලා තියෙන්නේ? දැන් කියන 35යි දෙන්නේ. ඉතින් ඒ නිසා කරුණා කළා මේවා කරන්න එපා. අධිකරණ සේවා කොමිසම සභාව හරියට ක්‍රියාත්මක වුණා නම් මේවා කරන්න දෙන්නේ නැහැ. ජසන්ත කෝදාගොඩ මැතිතුමාව ගත්තේ නැහැ ඇතුළට. ගන්න නැතුව මොකද කරේ? ක්‍රයිටීරියා එක හැදුවා Tamanට ඕන විදියට. හදලා දාගත්තා. අද මේක තමයි සිද්ධ කරන්නේ. මම ඒකයි කියන්නේ මේවා අපි කතා කරන්නද කොහෙද කතා කරන්නේ? කවුද කතා කරන්නේ? ඒ නිසා අපි මේවට බය නැහැ. මොකද මේවා තුල මතක තියාගන්න. තව එක විනාඩියක් මට දෙන්න. තමුන්නාන්සල් දැන් අදනවා 63 65 කරන්න 65 67 කරන්න ශේෂාධිකරණ විචාරකරු. මතක තියාගන්න පද්මන් සූරසේන මැතිතුමා ගැන අපි හොඳට දන්නවා. ඒවා අපි එතකොට බොහොම ගරු කරන අය. ඔය වගේ සෙල්ලමක් කරුවා කවුද? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා. මොකද කරුවේ? පද්මන් සූරසේන මහත්තයාව ගෙනල්ලා අභ්‍යාජනාධිකාරී සභාපති කරුවා. මොකද කරුවේ? ඒක තත්පරයක්. අභ්‍යාජනාධිකාරී සභාපති කරුවා. මොකද උනේ? දුන්න තීන්දුවක් 2018 මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා. ඔව් තව අන්තිමට මොකද උනේ? මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ගෙනල්ලා 2018 පෙරළුවා තිබිච්ච ආණ්ඩුව පෙරළලා එයාට කැමති අගමැතිව ගෙනාවා වැඩේට. මොකද කරේ? බලන් හිටියා තමන් පද්මන් සූරසේන මහත්තයව දැම්මා. මට දැන් නියමයට අම්බේ තීන්දුව කියලා දුන්නා. කෙලින්ම ගෙදර ඔක්කොම කට්ටිය. ඊළඟට කෝවරන්ට් එකෙන් දිනුවා. ඊළඟට මොකද උනේ? ඊළඟට එතනින් අතර උනේ නැහැ. ශේෂාධිකරණයට ගියා. ශේෂාධිකරණේ ඊළඟට ශේෂාධිකරණේ පද්මන් සූරසේන මහත්මයා ඉස්සරහා ආවා. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන මහත්තයා ගෙදර ප්‍රශ්නේ ඇරියා ගෙදරනු ඵලයන් කියලා එළියට. මේ තමන්ට තමන්ව අභියාචනාධිකාරී කාලය අවසන් කරු මන්ත්‍රීතුමා. දුන්න වැඩේ. කරු රවින්ද්‍ර බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා විනාඩියක් දෙන්න. විනාඩි 13 කාලයක් ඔබතුමන්